Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asithi ukubuka lesibalo sethu nje ngokukhulu ukusheshsha sifuna ukuthola ke kulesibalo khumbula ukuthi kuyibalo eziningi besizenzile besizama ukuthola isikhala esingaphansi komdwebo wethu manje sifuna ukuthola isikhathi esiphakathi nendawo kwemidwebo yethu yabona lese engizama ukuhlobisa la sifuna ukuthola ke ukuthi silingana nobani isikhala lesi singaphakathi nendawo kulemidwebo yethu yombili kuhleke siqhubeka sibone ukuthi kuthiwa lo munye lo oqala lo hlaza umdwebo y equal to x squared lo wesibili y is equal to I square root sika x asibone ukuthi simisa kanjani siqale nge square root ke lika x ukuthi lona silisekela kanjani wayabona ngathi isikhala se-square root lika x nali liyowela liphumele kumbala lo ohlaza kodwa besithe sifuna lo phakathi nje ophakathi kwemdwebo isikhala lesi siphakathi kwemdwebo sona ebese sibona kuyisona esifuna ukusebenza ngaso kodwa kungenani ke asiqhubeke x squared dx wakhona lo hlazo umuqa sifuna nako ukuthi ungubani uma seswabhalela ngama-formulas ethu kanje siqhubeka kasithini fanele ngabe manje mhlawumbe usuhamba kuqala kunami noma uzoshesha kuqala kunami usubona ukuthi ususondele ekushesheni ngolwazi lwakho lwaleba lesizenzayo ngoba seziziningi siziphindaphinda ingenani ke asisebenze phakathi ke sengizosebenzisa ke yabona leyo second rule ye-calculus yokuthi u-a minus b yabona noma u-b minus a kulesibalo ke sizothi x square root minus x squared equal dx wethu asibona ukuthi singaphuma nama triangle mhlawumbe uma ngase kuthiwe bekumele siwadwebe singaphuma namangaki la 3 uyabona ukuthi siloke sihamba isikhala noma siloke siwadweba lama triangle ayancipha ahamba ngalingani uyabona ukuthi siqalile le eyokuqala inde siyahamba yabo esibili kuba ngathi isikhala sizohamba sihambe siphele uyabona kanjalo ukuthi isikhala sisukela lapha enzansi sivulekile sesikhulu sihambe siphele sinciphe noma ngisho kanjalo ngithi sihambe sinciphe asibone ke ukuthi simisa kanjani x cube over 3 sino 2 over 3 sivulele isikhala sa1 no0 ngoba sisuka le ku0 siya ku1 la sila umdwe wethu uphelela khona ukusipha i-derivative i2 x cube over 3 base sibala kanjani ke lokhu kula phakathi kuzosipha ba usipha 2 over 3 x cube x no 3 over 2 ngapha sino x cube over 3 singase sesinqamulela seshona ngale siphunyelwe u1 over 3 esingawusekela futhi nawo asithi minus 0 okuzosiphana asibile emuva kancane sibuyele emuva siyobhekisisa ukuthi ngabe sihamba ngendlela ekuyiyona yini